dale. Pegelo ya botlhodi e kokwantsweng ke motlhakela khuduthamaga mogolo wa maloba wa Eskom Andre de Ruyter ga ya tlanegisiwa ke boto ya setlamo seo sa motlakase. Seno se senotswe ke lephata la dipatlisiso tse di kgethegileng SIU fa le ne le begela komiti ya diakhaonto tsa setšhaba ka ga merero ya Eskom. SIU ya re lefa pegelo eo ya dipatlisiso tsa botlhodi e ne sa tlanegisiwa e ka se ikgatolosiwe. SIU ya re pegelo ya tsa botlhodi ga ya tlanegisiwe ke boto ya Eskom mme ya tlanegisitswe ke di Ruyter. Go le jalo SIU ya re diteng tsa yona ga di ka ke tsa ikgatolosiwa ka ntlha ya fa di na le tshedimosetso e botlhokwa mme go tshwanetse ga akangwa ka dikgato tse di tshwanetseng go tsewa kgatlhanong nae. The Eskom did not approve the investigation. So the accounting authority of being the Eskom board did not authorize the investigation. It's a very important governance issue and really points to a measure of maladministration. SIU ya re pegelo e kokwantswe ka diranta di le dimilione di le 17 e ga go rebolwa maina a ditlamo tsa poraefete tseo di ding di thusa ka matlole. Tuelo e nngwe e dirilwe ke Business Leadership South Africa. Seo se shakgaditse ba parlamente bangwe bao ba neng ba botsolotsa ka maitsholo a tokololo ya maloba ya boto Busisiwe Mavuso yo ke dinganganyisana le Skopa. It now explains the conduct of Madam in one of our oversight. It's like Simnyathele Ikons. That outburst was unwarranted. Now lies have got short legs. They've caught up with her. Maina a bao ba amega mo bonweenweng jwa Eskom ga ise a rebolwe. Di Ruyter o begile fa go na le baeteledipele ba sepolotiki ba ANC ba ba amega mo bosenying jwa Eskom. Why are we not pursuing the others in the same way? Why? Is it because they have connections? Advocate Matibi and you, General Abia, have said you don't want to say who the names are there. I'm going to ask you, is the name of David Mbuza in that report? Kabagare komiti ba tla kgaolo ya semolao te ban le go tlhagelela mo phatlalatseng ga Brigadier ya Bega yo e leng ena iteletseng pegelo e pele. Komiti ya re Brigadier Bega a re o tshogetse sireletsego ya gagwe go tlhagelela mo phatlalatseng mme o bona go le botoka go begela komiti ya tsa botlhodi e o e dirang mo sephiring. Batlhami ba molao ba batla gore tona ya ditlamo tsa puso Pravin Gordhan a buisanela gape boleng jwa thekiso ya SAA. Seno ke morago ga gore mokaedi kakaretso yo a beleseditsweng wa SAA Kgathatso Tlhakudi a bege fa dithoto tsa setlamo seno sa diphofo di rekisitswe ka tlhwatlhwa e kwa tlase fa go ne go buisanelwa thekiso le takatso consortium. What is called going concern valuation. That is being done again, and we'll have results in the next few weeks. And that says what is the value of the business as it is now. Of course, the big difference is that in the past, SAA was flat on the ground. In the present, SAA is flying. And so there are different values that the business will have. Dipalopalo tse di sha di tle go lebella boleng jwa dithoto tsa SAA. The second type of valuation is the evaluation of the various assets, including the landing slots, the properties, etc. And that, in that instance, a new set of valuations have been done, and they are about to be concluded in terms of confirming that particular value. What is still to be decided is how much of those assets, or how many of those assets, Takatso intends to retain. Le fa go le jalo ditokololo tsa palamente ba batla go itse gore puso e fitlheletse jang tlhwatlhwa ya yone ya diranta di le dibilione di le 3 fa tsamaiso yotlhe ya dipalopalo isi konesediwe. We are not satisfied with the responses in terms of the amounts. The 3 billion and 51 rands and 3 billion.
and what's the actual value. And we discussed this matter to a point where the committee felt that we need to renegotiate. Then if these valuation processes are still work in progress, how was this amount, the value of 3 billion rands, then determined? Because it means the whole thing is incomplete. Then how did we arrive at 3 billion rands? Ka fo letlhakoreng le lengwe Gordhan o santse a gatelela gore tumalano eno ke e tswileng diatla. Is this the best deal? The deal is the best that we know of. And as I pointed out at the beginning, even now, given the fiscal constraints that the state has, which I think escapes us from time to time, liquidation could be a possibility down the line. Tumalano ya karogano ya dishere magareng ga puso le Takatso Consortium e solofetse go sainiwa fa ngwaga ono o khutla. Moeteledipele wa Action SA Herman Mashaba a re melawana e go dumalanwang ka yona kwa conferenceng ya lekoko ya malatsi a le mararo e tlile go supa fa lekoko leno le tshwanetse go voutelwa ebile le ipaakanyeditse go fetola matshelo a maAforika Borwa. Mashaba o tlhalositse gore Action SA e tlhametswe go fetola matshelo a batho morago ga gore ANC re telelwe ke go dira jalo mo dingwageng di le 30. Conference ya ntlha ya melao e lekoko la Action SA le tshotseng fa isale e tlhamiwa ka 2020 e ke phitlhelelo e botlhokwa e lekoko le la dingwaga di le 3 le ntse le solofetse go e bona e diragala fa simolola go neela ka puo moeteledipele le motlhami wa lekoko Herman Mashaba o rile kokoano e seke ya tota mo dikgwetlhong tse Aforika Borwa itemogelang tsona mme tle ka melawana e ka tlisang diphetogo. We come together at a time in which South Africans need hope. As South Africans, we do not need political parties to tell us what is wrong with our country. We all live with these challenges on a daily basis and know very well what's wrong with them. O ne a gopotsa baemedi ba ba fetang makgolo a marataro se ba se kokoanetseng. Action SA will be the first political party to table a comprehensive alternative aimed at inclusive socio-economic empowerment over the empowerment of the narrow class of tenderpreneurs. Gareng e ne e le ditshitshinyo di le 11 tsa melao dipuisano boraro jwa BEE e leng BBBEE le motlakase. We cannot buy into the spin that this government should be trusted to simply load shedding because there's an election next year when they have not addressed this problem in 16 years. Gape Mashaba a re conference ga e tshabe go tla ka tharabololo ya bafudugedi ba ba seng ka fa molaong. Finally, on immigration, I want to assure South Africans that Action SA will present a strong proposal that occupies the rational middle ground on this important issue. Action SA e re e santse e sa tshwengwe ke ditatofatso tsa gore go ne go le thari gore e ka nna le seabe mo tumalanong ya makoko a mantsi mo makoko kganetso a le mantsi a sainileng tumelano ya pele ga ditlhopho ya go dirisana mmogo fa ANC e retelelwa ke go bona dipersente di le 50+1 mo ditlhophong tsa ngwaga o latelang. Mashaba o ne a ikana fa pele ga baemedi ba Action SA gore a ka kgaogana le lekoko la gagwe gang fela fa le ka inaakanya le ANC. Dikemedi tsa leruri tsa kgotla ya bosetšhaba ya diporofense NCOP di tlhotse di etetse mmasepala o faraferweng ke mathata wa ditsobotla kwa North West. Ditokololo tsa kgotla eno di bega gore tsamaiso e bokoa kwa mmasepaleng o e bakwa ke gore o laolwa ke malatswa thiba. Ketelo ya komiti go tla go lekola seemo sa go tokafatsa masepala ono o ntseng o faraferwe ke dintwa tsa sepolotiki tsamaiso e sokameng gareng ga tse dingwe. Lefa o beilwe mo tsamaisong ke puso ya province makgetlo a le mmalwa. If we have a close-up report of Ditsobotla for the past 18 years, whether it was administration, whether it was a support, it will give us a guidance of what is happening, what is really happening in Ditsobotla. Not only we lost Clover, but many others want to follow because they cannot even successfully maintain
operations in a mortuary. With the Chobotla sitting without electricity and also sitting without water for weeks on end, someone is benefiting by this. And we know across the province that sabotage does take place. Council ya province ya re masepala ono o ntse o laolwa ke setlhopha seo se neng se batla gore go sa nna le tulamo go nne le tsamaiso e sokameng bonweenwee jo bo bakang thebolo e bokoa ya ditirelo. Premier, as we are continuing, if you don't have someone who is dealing with security, you have to bring in someone that will focus on security, assisting this team. Fela go nnile le boikuelo jwa gore bao ba golagangwang le ditiro tsa bosenyi mo masepaleng ono ba tseelwe dikgato. That this municipality is one of the municipalities where we have said it's a crime scene because there are just too many malfeasance that are happening in this municipality. Maloko a NCOP ba solofetse go etela dimasepala tsa selegae e leng Tlokwe le Madibeng. Zebulon Maine, SABC News, Lichtenburg. Re sa le fo maloko a kgotla ya bosetšhaba ya diporofense a kwa Limpopo go sekaseka diporojeke tsa mafaratlhatlha. NCOP le baeteledipele ba le mmalwa ba kokwanotheo molao ya porofense ba sekaseka kgatelopele e e dirilweng mo diporojekeng tsa puso tse di jeleng diranta di le dimilione di balwa kwa didikeng tsa Mopani le Vhembe. Maloko a kgotla ya boditšhaba ya diporofense ba tlile go ela tlhoko fa go na le kgatelopele kgotsa nnyaa kwa dingwe tsa diporojeke tse e totileng go tlhabololwa ga mafaratlhatlha kwa Musina le kwa Giyane. Re tloga mo e tla be re ya ko districting ya Vhembe mo ile go ro tlhakana tše tsona tša metsi le gona le tamo le bareki ba lebitsanang done re tshwanetse re bona gore ke mo kae mo ile gore tlhaela gona ke eng batho ba se kgone go bana metsi ke eng se ile gore re bona gore se ka dia ka pele goba mo go sa kgonageng ka pele re kgone ba botse gore no re mmušo gare wa katakana le gore le kgone mafelo le kgone go bana metsi. NCOP e tshwara kopano ya mothale ono ngwaga ka ngwaga ka maiteko a go leka go netefatsa kgolo ya diporojeke tsa puso. Re roma bona gore e ya lo bona gore setšhaba se ge se lla bjale ke mo kae mo ile re palelwa gona ge ile gore go a kgonagala re kgone go bona gore re ba tšea ka bokgauswi re ba tšea gore ba kgone mafelo ba kgone go šara mmušo ke mmušo wa bona mmušo wa ba theeletša mmušo ka se o ba phošeditše. Ka ba gare maloko a kgotla ya boditšhaba ya diporofense kwa diporofenseng tsotlhe ba simolotse ka dithulaganyo tse di tshwanang. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Polokwane. Tirelo ya phitlho ya Khosana Mangosuthu Buthelezi e tla tshwarelwa kwa Ulundi ka la Matlhatso e seng ka la Botlhano jaaka go ne go itsisitswe go sa le gale. Puso ya KwaZulu-Natal ya re letlha leno le fetotswe morago ga gore lelapa la ga Buthelezi le swetse go tsaya merero e le mmalwa. Mopresidente Cyril Ramaphosa o itsisitse gore Buthelezi o tla rebolelwa tirelo ya motlhankela yo kgethegileng ya karolo ya ntlha. Seno se ra gore masole a tlile go nna le seabe kwa tirelo phitlhong ya ga Buthelezi le gore go tla nna le paka ya kutlobotlhoko ya bosetšhaba. Kgotlatshekelo ya Gauteng mono Johannesburg e kgapetse thoko kopo ya mopresidente wa maloba Jacob Zuma ya go ikuela kgatlhano le katlholo e kgapetseng thoko maiteko a gagwe a tsheko ya poraefete kgatlhano le mopresidente Cyril Ramaphosa. Setlankana sa katlholo sa ditsebe di le 9 se tlhalosa fa Zuma sena mabaka a utlwalang a go ka rebolelwa tetla ya go ikuela kgatlhanong. We have prepared a written judgment which will be made available to the parties as soon as the proceedings are adjourned. It will also be uploaded to case lines and released to SAFLI. So I'm only reading out the order, and it reads as follows. The application is dismissed with costs. Tsheko ya polao ya ga Senzo Meyiwa e tla tswelela ka moso. Seno ke ka ntlha ya fa molatofadiwa wa botlhano Fiso Kuhlentuli a sa tsoga sentle mme a tlhoka kalafi. Banna ba le batlhano ba latofalediwa polao ya ga Meyiwa kwa kgotlatshekelo kgolo kwa Pretoria. Moeteledipele yo a tlhokafetseng wa Black Consciousness Movement Steve Biko o tlhotse a tshwaretswe tirelo ya segopotso kwa Gabo kwa Qontse kwa Eastern Cape.
Biko o tlhokafaletse ka fa teng ga sele ya mapodisi mo tsatsing leno ka 1977. We want to remind and teach those that are not aware and remind those that seem to have forgotten that this freedom is really not free, because he fought during the time it was difficult. Black people or Africans were not even allowed to say anything. So that's what he died for justice. His name and his legacy remains an inspiration for us, and we should draw some of the lessons to solve some of our national problems, including giving ourselves as a nation a stronger sense of identity. Go sale gale re lopile tshwaelo ya gago mo ntlheng ya gore 2023 e tshwaya dingwaga di le 46 molwela kgololosego ya naga le baagi Steve Biko a boleilwe. Re go boditse gore fa o lebile maemo a naga le a botshelo jwa baagi a Biko o ne a ka itumelela maemo ano. Mme o tsibogile jana mo WhatsApp le Facebook. Andrew Kwenamore a re bo Steve Biko ko bateng ba tlhabiwa ke ditlhong. Naga ya rona e tletse boitaolo ba bolai ga ba tshwarwe ka bana le ditšhelete. Kobeng a re Steve Biko o ne a ka se itumelele botshelo jwa naga ya rona segolo thata dipolotiki ka go solofetsa setšhaba dilo tse di sa dirweng le nnete e seng gone mo setšhabeng. Opa motlhatlhedi wa Glen Red ene a re Steve Biko o ne a sa tle go itumelela sepe sa ntlha botlhoka tiro mo bašweng ke tlhoba boroko lekoko le le busang la ANC le tletse bonwenwe. Mempho Mokwena ene a re fa e le gore batho ba ba robetseng boroko jo bogolo ba bona ke tshepa pelo ya ga Steve Biko e rotha kgodu e khibidu ke go bona baagi ba naga eno ba tshela ka tshotlego batho re tlhaela ditirelo metsi le ditsela. Maleta motse kwa Ditaba Park gaufi le Kimberley kwa Northern Cape ba re ba tlogetswe fela go lwantsha bosenyi ntle le kemonokeng ya mapodisi. Baagi ba re bosenyi bo ile magoletsa kwa kgaolong ya bona mme dikago tse di onetseng le mekhukhu e sa nneng batho di dirisediwa bosenyi. Mekutu ya setlhopha sena sa baithaopi twantshong ya botlokotsebe e lebisitse kgapong ya dibetsa tsena baahing. Baahi ba hlalosa ha ba imolohuile ke mohato ona empa ba re ba ntse ba sa bolokeha ka ha le sepolesa se sa bonahale tikolohong ena. Ke boshodu ke dipeto ke ho hlekefetswa ha bomme le bana jalo ka se ke bontse pele go ke le boshodu ke bona bo iphile matla. Ke senogile Mphirime ke lehlatsipa la ditlolo tsa molao ka mora hore dinokwane di utswe thepa lapeng lena la hae. Ga ke batle gore mapolisi ga ba thusi thata ne mare yanong some of bone ke bone ba ba sa direng mmereko wa bone o kra re ga mapolisi ba ba thusang ba ba tabogang and then o bo o kry mapolisi ba ba sa batle go bereka. Ha ditaba di sa le mothating ona sehlopha sena se re ho ntse ho hlokeha tshehetso. Ba itshuba mo dikoshekeng ha ba etsa go utswa se ba se utswang kwa ba tswa go thubela ba di shuba mo dikoshekeng so dikosheke ga dina batho ba ba dulang so bone ba di thuba ba kena mo go tsona. Ati sepolesa sa Northern Cape se dumetse hore diketso tsa botlokotsebe di eketsehile tikolong ena empa se etsa ka hohle hohle ho namola. The proactive crime prevention has been ongoing in all sectors of Roropan with regards to visible policing and several other crime fighting activities. Sepolesa se phaelletse ka hore se bile le katleho twantshong ya botlokotsebe ka ho tshwara babelaelwa ba mmalwa ba amehang diketsong tsa ditlolo tsa molao. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Bafana e notile Democratic Republic of Congo mo motshamekong wa botsalano ka nno e lengwe kgatlhano le lefela kwa Orlando Stadium tla re lebeng dintlhakgolo tsa motshameko o. And Inonga. The play resumes. Percy Tau goes short. Maimbela back to Percy Tau. Plenty of hang time on the cross. Mvala with a good touch. Mvala squares. Foster! 1-0 Bafana.
South Africa strike swiftly. Mothoetso se lebale go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano jaaka X, Facebook, YouTube le WhatsApp. Tine di le kalo tsa maitsiboa ano kgaso e latelang ke le lemela Sepedi ka moso ka ura borobedi maitsiboa gone fano mo SABC 2. Ga jana ke go tlogela le buinelo mo le boimang ka tsa maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Tsala sentle. ke leboga ka dumile ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosigo jo fa re lebelela karolo dingwe tsa naga di tla nna le gone go apoga mme botlhaba jwa naga bo tla nna le gone go aparelwa ke maru re bela karolo kwa KwaZulu-Natal ka masarasara na pula diperesente di le 30 mme go tla nna le tlhabo ya letsatsi ka moso re bele gape botlhaba jwa naga go tla nna le gone go nna le maru karolo Bloemfontein le ne tla nna le gone go aparelwa ke maru lebella Limpopo le Mpumalanga ka masarasara na pula diperesente di le 30 re bela karolo ya Gqeberha le teng go tla nna le gone go nna le masarasara na pula mme karolo ya Limpopo le Mpumalanga e tla nna le gone go aparelwa ke Muwane ba maemo a bosa bana le gone go tsibusa ka melelo ya naga mo karolong ya Upington le bogare jwa naga go karolong ya Eastern Cape mme go tla nna le diphefo go ralala karolo ya Limpopo mme re lebele di temperature tsa rona Gauteng le bega itekanetse thata re bele Pretoria ka digata di le 7 go a go di le 19 Johannesburg ka digata di le 5 go a go di le 16 mo Thapameng Limpopo go tla nna le gone go nna le masarasara na pula Musina ka digata di le 12 go a go di le 20 mo Thapameng Polokwane ka digata di le 9 go a go di le 15 mo Thapameng Mpumalanga le teng mo provinceng go tla nna le gone go nna le tlhabo letsatsi e Malahleni ka digata di le 6 go a go di le 19 Sekunda ka digata di le 7 go a go di le 22 mo Thapameng KwaZulu-Natal le teng mo provinceng go lebega go apogile thata Pietermaritzburg tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 4 go a go di le 22 Kokstad ka digata di le 0 go a go di le 21 mo Thapameng Eastern Cape le teng mo provinceng go lebega go itekanetse thata go na le tlhabo letsatsi Craddock e tla nna tsididi ka digata di le 2 go a go di le 23 Gqeberha ka digata di le 3 go a go di le 24 mo Thapameng Western Cape le teng go apogile go na le tlhabo letsatsi Riversdale ka digata di le 5 go a go di le 23 Worcester ka digata di le 5 go a go di le 22 Northern Cape le teng mo province re lebella karolo Springbok go tla nna le tlhabo letsatsi re bella Calvinia ka digata di le 3 go a go di le 25 Sutherland le teng ka digata di le 3 go a go di le 18 Free State le teng mo province Bothaville ka digata di le 5 go a go di le 23 re bella Bloemfontein ka digata di le 4 go a go di le 23 Bokone Bophirima go tla nna le tlhabo letsatsi Rustenburg ka digata di le 9 go a go di le 23 Vryburg ka digata di le 5 go a go di le 25 mo Thapameng re bella ko Taung go tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 4 go a go di le 24 mo gaetse maemo a bosa felela fa ne re kopane gape mo nakong e tlang.